isifundo sethu. Namhlanje we learn about sacrifices kwezwakala. Ezikhona. Lokho sikuthola uma ufunda Leviticus chapter 1 up to chapter 7. Chapter 1 up to chapter 7 ikhuluma ngama sacrifices kwezwakala. Sizongena lapho ke namhlanje. Kunama sacrifices akhona lapho, there are 5 kwezwakala. Awegazi awu4. Elempuphu i1 kwezwakala. The blood ones, there are 4. One is a meal of offering kwezwakala, which is yayikhandwa ngofulingani ngokolweni kwezwakala ngewheat ebaluleke kakhulu bese ke iyenziwe. Sizongena kuona kwezwakala abaluleke kakhulu ngoba abaleka ngoba ke ayenziwa right through kuNkulunkulu emisile zathu. Manje sikhumbule ukuthi mabephuma eGibhithe baphuma bengebona abantu abanothile noma baphudla eGibhithe kwezwakala. Manje mabetshela ukuthi ufuna bena lama sacrifices now and then ukuchitheka igazi, bazoba nombuzo ukuthi bazoyitholaphi lezi hilwane, sizovelaphi ukuthi benjani babe nalama amaningi kangaka, izimvu, inkomo, amathole, yini. Kodwa kuNkulunkulu akakhulumi ngento angaprovide. Wazi ukuthi lelize abasakulona lina yonke into kwezwakala. Ngakho uma bezolalela yena benze lokho akushoyo kwezwakala, bazokwazi ukuphumelela zibe khona lezi lwane ezizohlatshwa mhlawasa kwezwakala. Ngakho ke sizoqala ukungena. Oqala umnikelo, first sacrifice kwakuyimnikelo wokushiswa, burnt offering kwezwakala. Lokho siyakuthola ke uma ufunda bani uLeviticus chapter 1 verse 1 to 9. Chapter 1 verse 1 to 9 no chapter 6 verse 8 to 13. Kulomnikelo siyabona uJesu lapho ezinikela kuNkulunkulu. Ekusinikeleni kwakhe wasinikela kuyise kuqala engakazinikele kufeni ngenxa yezono zethu. Akhona amavesi amabili esingawahlola ukuze sibone kahle ukuthi kwenziwani kulomnikelo. Ziningi izindawo esizophenya khona, kodwa ake siqale kulezi. Masifunda kwabaseRoma chapter 3 verse lika 23. Lithi ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. And in John 17 verse lika 4, ngikhazimulise emhlabeni, ngikukhazimusile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Kulomnikelo uJesu waba yikho konke lapho sahluleka khona thina. Sahluleka ukumkhazimulisa uNkulunkulu, kodwa uKristu wagcwalisa konke ngokupheleleyo. Testamenteni elisha siyatshela ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngaye uKristu kathathu encoma ekwazi ukufa kwendodana yakhe kuzoba yini iyamukelekayo kuye. Masifunda uMatthew 3:17, Luke 9:31 and 35, sifunda nakuJohn 12:27 to 28. Niyakhumbula la uJesu ephume ebhapathiswa kwezwakala izwi lithi wathi umephuma emanzini wabona la umoya ongcwele emi phezu kwakhe njengejuba, wathi lo indodana yami engithokozele ngayo. Kwesinye isikhathi lithi iBhayibheli khona la futhi avela khona kuye eMateyu, lavela khona nakuLuka. Lithi beza abantu bathi bafuna bani uJesu kwezwakala. Lithi kwazwakala umdumo omkhulu kwezwakala. Baza bathi abantu kukhona umdumo omkhulu kanjani, wathi lo indodana yami engithokozile ngayo nalelo. Nangalesikhathi chapter 12 lapho ekhazimuliswa khona kwezwakala. Lekhazimuliswa khona kwezwakala izwi likhuluma abafundi belalele, lethi lo uyindodana yami engithokozile ngayo. Ngakho ke it cannot be disputed ukuthi uJesu wayindodana uNkulunkulu wafakaza ngayo kathathu. Kuba lithi iBhayibheli wofakaza ababili noma bathatha indaba ingane iyoqiniseka. Sizwana zababa. uJesu ke waba yilokho. Kwakufuneka umnikelo, kwafuna umnikelo onjani? Kwakufuneka umnikelo ongenacala. Ngamagama umnikelo ongenasici. Yesu yathi sizwana ongenani, ongenasici, iduna elingenasici. uKristu wasinikela kuNkulunkulu eyiwona umnikelo ongenacala impela. Uthola kumavesi angisele ngikhuluma ngamavesi. Okwesibili, okwesithathu, igazi lomnikelo lafafazwe e-altar lethusi kwezwakala.
kwakungumnikelo onikelwa not e-altar lethusi, umnikelo obekwa lapho kwezwakala, kodwa lafafazwa e-altari kwezwakala kuleli lempepho kwezwakala. Kwakungumnikelo onikelwa yiloyo ngesihle. uKristu akazinikelanga ekufeni ephoqiwe, wazinikela ngesihle. uJesu mayeze emhlabeni weza azi kahle ukuthi unjani bazalwane, uzofa afele izono zethu, akazange aphoqa. Wakwazi kahle lokho. Uma efika noSathane wakwazi lokho bezwakala, ngoba uthi kuyena, why wena uzihlupha ufuna ukuthi uyobethelwa bezwakala, ukuze ubuyisele uthathe yonke inkazimulo, umbuso ubuyisele uthathe kimi bezwakala. Why uhluphe ngalokho? Why ungavumi kuphela nje ukuthi uma ungangiguqela kanye ngizokunika yonke lento oyifunayo bezwakala, yonke bathi ngokunika umhlaba nenkazimulo yawo, ngoba nami nganikezwe, nami nginike ngimthandayo. Kweqinisile ukuthi naye akanikwa uNkulunkulu, wanikezwa uAdam, naye kunamandla okunikeza noma ubani. Ngoba wamphuca uAdam, Adam wamnikeza, thike nami nginikeza noma ubani ngilela ngawo, kodwa uma ungangiguqela kanye. uJesu wakwala loba wayazi ukuthi uzoba umnikelo ozokhulula abantu ezonweni zabo. Ngakho kube wavuma uJesu waguqa kanye kuSathane bezwakala. Kwakuphelile, sasizokhuleka kubani? kuJesu, asinike konke esikudingayo, kodwa silahlekelwe izulu. Wesilahlekelwe yini? Izulu. Ngoba ntambama malishona ilanga uJesu uzothatha wonke lo mnikelo, lo mkhuleko kade siwukhuleka kuyena, nani uphethwe ngendishi, ahamba aye nawo kuSathane, afika guqe kuSathane athi nakhu bezwakala. uSathane bese yamblessa, bese yabuya uJesu uzoblessa thina, sithi siblesswe uNkulunkulu kanti unoSathane ngemuva kwalokho bezwakala. Namhlanje izinto ezinjalo bezwakala, abantu bafuna umnotho nane nazonke izinto, basinikele entweni basikahle ukuthi lezo zinto abatholayo asinaNkulunkulu phakathi, basanikele kubani? kuSathane. Umnikelo wonke washiswa e-altari, umnikelo wawushiswa wonke e-altari kuphela. Kweminye iminikelo kwakushiswa ingxenye yawo ukuze kudliwe okuseleyo, kodwa akusalanga lutho kulomnikelo ukushiswa. U-Isaiah 53 verse lathela lithi, ngokuba yathulela umphefumulo wayo ekufeni. Lo mnikelo iwona lo mnikelo okusho ukuthi nathi uma sizinikela, umuntu akazinikeli ephoqiwe. Uzinikela unjani? Uphelele. Uzinikela wazi ukuthi uzinikelela ukwenzani. Kodwa uma uphoqiwe ngeke uphumelele. Kodwa uzinikela wena kuqala, uzinikele kanjani? Ngenhliziyo yakho yonke. uNkulunkulu kuzokwazi ukusebenza. uNkulunkulu ufuna umuntu ozinikela ngani? Ngakho Jesu ethi ofuna ukulandela mina akazidele. Bezwakala, uyazidela unikele khona. Okwesibili umnikelo kwakumnikelo lona kwakuwegazi bezwakala. Lo mnikelo okushiswa wonke bezwakala. Okushiswa wonke lo mnikelo uphele bezwakala. Lo weqala bese uthi igazi lakhona bese lo fafaze altare lokushisa impepho bezwakala. Umnikelo wempuphu sithola ku Leviticus 2:1-16 and 6:14-23. Lo mnikelo uhlukene naloyo okushiswa ngoba kulona wempuphu akunikelwe igazi, futhi akushiswanga lo mnikelo wonke. Ngakho akubonakali ukuhlawulwa kulo mnikelo. Usuthi ayibonakali uJesu esinikela esihlawulela izono zethu. Kulo mnikelo siboniswa ukuphelela kobuntu bukaKristu njengoba engopheleleyo bezwakala. Bonakala the righteousness of God kulo mnikelo bezwakala. Ikhona into ofuna siyibheke kahle kulo mnikelo bezwakala, noma ngizophinda ngiqhubeke kancane. Impuphu, izinto engathi zazifunakala kulo mnikelo, kwafunakala impuphu ecolekileyo, refine ilokhuza what you call it ngesingisi, flour noma ukolweni noma yini bezwakala, noma meal. Zazikhona izinhlobo zempuphu, kodwa kulo mnikelo kwafuneka uhlobo olucolisilekileyo. Lokho kufanekisela ukuphelela kwalo mnikelo onguJesu bezwakala. Masifunda uJohn 12:23 and verse 24 bezwakala. Then okunye kwakufakwa phezulu kwalo mnikelo kwakufakwa amafutha. Sithola Leviticus 2 verse 1-4. Uvamile njalo ukuba amafutha afanekisela umoya ongcwele nomsebenzi wakhe. Kulo mnikelo kukhona okubili esikuboniswa ngalamafutha. One, amafutha lawa ayexutshanisa nempuphu. Leviticus 2:4 ongukuthi uKristu Jesu wazwala ngamandla kamoya ongcwele bezwakala. Wazwala ngani?
ngamandla kamoya oyingcwele. Ngoba kulaphana kuMateyu 1:20 lisho njalo ngithi uzakhulelwa sala umntwana umoya oyingcwele uzofika phezu kwakhe. Uzwakhe afunda lo mavesi. Okwesibili, amafutha ayethelwa phezu komnikelo, okusho ukuthi uKristu wagcotshwa ngomoya oyingcwele ukuze abe namandla emsebenzini wonke wakhe. Wazalwa ngani? Ngamandla. Balithi iBhayibheli umoya oyingcwele uzofika sibikele isibeletho sakho. Lokho kuzozalwa kuyini? Kuzoba ongcwele kaNkulunkulu. Wazalwa enomoya kaNkulunkulu ezwakala. Okwesibili, kunjalo kodwa wazalwa ngomoya kodwa wadinga ukuthi agcotshwe kwezwakala. Uma egcotshwa umoya oyingcwele kwezwakala mhla ibhabhadiswa ukuze akwazi ukusebenza. Ikholo liyazalwa kwezwakala ngomoya oyingcwele. Kodwa kuyadinga empilweni yalo lihlala ligcwalisa imihla ngemihla ukuze likwazi ukusebenzela uNkulunkulu. Sizwana bazalwane. Amen. Okwangafuneki kulelo khunja kulomhlatshelo kwezwakala. Kwangafuneki imvubelo noma izinyosi kulomnikelo. Kwangafuneka imvubelo east noma ihana. 1, imvubelo ifakazela inyama nobubi bethu. uKristu akanaso isimilo sobubi njengathi thina abantu bezwakala. 2, nakamanye amavesi afakazela lokho aqhubekayo. O1 Peter 9:9. Asikiyeke lokho okay. Asikiyeke lokho asingene la. Asingene lapho. 1, nakamavesi amane afakazela lokho ukuthi wengenaso isimilo sesono. 1 Peter 2:22 ongenzanga isono awufunyanga nankohlisa emlonyeni wakhe. 2 Corinthians chapter 5:21 ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kuNkulunkulu. Okwesithathu 1 John 3:5 senazi ukuthi yena wabonakalisela ukuze asuse izono akukho sono kuye. Hebrews 7:26 ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina ongcwele ongenacala ongenabalo owahlukanisiwe nezono owenziwa aphakame phezulu. Sibonile last time ukuthi uJesu kunabantu abayi6 abafakaza ukuthi akanacala ngithi ukuthi akanacala wengenayo imvelo yesono. Kunele into abathethi abantu uma lithi ivesi ngathathwa esonweni bezwakala bacabanga ukuthi ukuhlangana kukaBaba nomama kwakuyisono bezwakala. Kwangesona isono uNkulunkulu wathi benjani bahlangana usebenzani bazalwa. Lot ukuthi ngathathwa esonweni kusho ukuthi you inherited the sinful nature kubaba wakho uAdam. Waphela uzalo uAdam esephumile insimini yaseEdeni eseneyinesha yesono wayinherita kwezwakala waphuma ngakho ethi ngathatha lesono. Ngakho umuntu akenze isono akabi isoni ngoba yenze isono. Imvelo yakhe igcwele ngisono sukhakheni ngaphansi kwenyawo lithi ngabe usashawa yakho ngoba wonakele. Izilonda nje phela njalo izaya ezinobovu ezingakhanyiwe. Mawufunda laphana kuGenesis uthi uNkulunkulu izizindlo zomuntu nemicabango yebonke ngibonile yonakele. Ayikho into right kuyena. Into ekwazi ukusiza umuntu ukuthi azalwe kabusha athole imvelo entsha kuphume this sinful nature ngezwakala. Umuntu akafundiswa isono umntwana kodwa isono sekuye ngezwakala ukuthi asenze. Sizwana bazalwane. Okay. Izinyosi sikhuluma ngobumnandi bezinto zomhlaba. uKristu wanqaba ukuzidla izinyosi zomhlaba. Lapho enqaba kwezwakala enqaba ethi ngeke amguqele abantu uSathane ethi uzomnika yonke inkazimulo wathi ngeke angifuni lo kwezwakala. uMose naye wakhetha ukuhlupheka nabantwana bakhe ukubona kunokuba adle izinyosi zaseGibhithe. Uma singenayo ingqondo yasezulwini ubumnandi benyama bungasidukisa impela silahlekele okubi. Okwesithathu ukhona umahluko maqondana nokushiswa kwalomnikelo. Uma sewenziwa kunikelo lomnikelo lapho kunikela umuntu nje ingxenye lomnikelo iyashiswa. Okwesibili 2 kodwa nxa lomnikelo ulethwa umpristi washiswa wonke waze waphela. Asekhona uKristu emhlabeni umsebenzi wakhe ubonwanga abantu abaningi kodwa manje umsebenzi wakhe uyadunyiswa ngabantu abangenakubala basemhlabeni wonke. Okunye mayelana nolomnikelo lo mnikelo awuhlukaniswanga nealtar lomnikelo. Awunikela kuphi? Ealtar.
Leviticus 2:8 lo mnikelo wanikelwa mhla egcotshwa umpristi omkhulu. Lo mnikelo obizwa ukuthi isikhumbuzo. Leviticus 2:2 lithi umnikelo wani wesikhumbuzo, or sacrifice of remembrance, or offering of remembrance. Okay, njalo nathi sifanele ukuba sikhumbule ayikho kithina uJesu lapho esinikela. One, sikhumbule ubungcwele bakhe, sikhumbula igama lakhe, sikhumbula ubumnene bakhe. Kufanele laba abamthandayo uNkulunkulu babe nayo incwadi yokumkhumbula. Ake ngibuyeke la kunale mfundiso ekhona ekakhulukazi ethandwa ama-charismatics. Ama-charismatics bathatha yonke into eziloma inegama ivesane liya lapho balithathe balifake. Bathi umnikelo kaKhayini uNkulunkulu akawamukelanga ngoba uKhayini waletha yini ama-vegetable bezokala. Waletha lokho ayekulimini wayokushiswa kezokala. Kodwa leli verse liyakudispute lokho. Kezokala. Isizathu sokuthi angawamukeli uNkulunkulu umnikelo wakhe. Laba abantu bonke babenikela izinto abanazo. Lona wathatha umnikelo, wathatha nje yena. Mawufunda iBhayibheli lithi wathatha umnikelo la isebenza khona wawunikela kezokala. Bese lithi Abela yena wayesebenza naye enezinto, lithi wakhetha ezingcono. uNkulunkulu ubheka inhliziyo. Into eyenza ukuthi umnikelo kaKhayini ungamukeli, inhliziyo yayingekho, wayenza egcina icala kezwakala. Namhlanje kunjalo. Kunabantu uma kuzonikela esonto mozwana bagcina icala. Ayisuki ngaphakathi enhliziyweni. uNkulunkulu akawumnikeli umnikelo, akawumukeli umnikelo njalo. Ungawubeka kodwa awunasibusiso ngoba ugcina yini bazothina uma nganikelanga. Bazothini mangjani manganikelanga. Mawungayiphethe imali awunjani awunayo. Kungakho ngithi mina la esontweni yafundisa nala esikoleni ukuthi ungalinge mawunama ashes bezokala. Ungalinga ama-ashes makuthatha umnikelo aqale kuwe mfundisi bezokala. Angaqali kuwe mfundisi athatha umnikelo. Bona abathatha umnikelo kufuna kube bona abafaka imali kuqala, bababona abantu befaka imali. Bese behamba ke bothatha yini umnikelo kubantu. Bese begcina kuwe. Ngoba uma bezoqala kuwe awunayo ngalelo langa kuzwakala. Ngakho uma bebona ungafaka abantu abezofaka nawe. Bezwakala. Manje kufuna bagcine ngawo. Uma ungawuphethe ungalukhuthuza uyani baba expose lokhuthuza. Uma uzonikela uhlala uphetha ngithi ulungile ukuthi uzonikela. Uma ungenawo awunawo ngithi. Uma ungenawo njani akulona icawuthi awunawo. Ngakho bangaqali ngawe. Baqale bagcine ngawo unikela nokunikela. Abantu babheka ukuthi umuntu bathi uDavid wanikela. Waphinde wanikela. Lithi abantu babona ukunikela kwakhe induna zanikela nawo. Lithi abantu babona ukunikela kwaDavid, babona ukunikela kwezinduna zakhe. Base benikela kakhulu abantu. Bengidlula nje lapho kezwakala. Nikuhlakaniphi kezwakala. Yani kubatshela abantu bangaqali ngawo. Sibonile lapho ukuthi indaba yalomnikelo lo iverse alisho ukuthi akawumukelanga umnikelo kwakungena umnikelo wegazi. Ngoba lapha indaba yalo mnikelo isikotini nothing to do sobona la with the sin offering kezwakala. Babenganikeleli ukuhlanjulwa kwezono la. They were not ukuthi banikela yini sin offering. Bafuna babenikela ngokubanikezwe uNkulunkulu bembonga lokho abanjani abanikezwe kona. Kwangekona ukuvula indlela eya kuNkulunkulu. Sizobona kwi-sin offering eyayenziwa. Kube kwakuyi-sin offering isikhona laba banikele izingakahlukanisa leminikelo kwezoba ingaphansi komthetho kaMose ngithi. Yayingabe khona lento bezokala. Kwasasele close about 400 years. 4000 years 4000 years. Ngokusuka kuAdam kuya kuMoses is 2000 years. Ukusuka Moses kuya kuJesu is another 2000. Kusuka kwasasela about 3 kwasekudlule about 3 kwasasela about kwasekudlule no ngibeke kanjani kwasasele let's put 450 years. No, angithi kusuka kuAdam kuya kuAbraham is 2000 years. Yeah. Then uya kusuthi kwakusaphele i 2000 neminyaka embalo kezokala ukuthi ke kuzobeka umthetho kabani kaMose kezokala ihlukanise lapho abantu babenikela benza yonke into khula umnikelo la kezokala not ngokwahlukana kweminikelo. Okay, bese sibona umnikelo wokuthula, peace offering. Siya lapho sithola ku Leviticus 3:17 kezokala and 7
Leviticus 11 to 21. And then kumaHebheru 1:1 siyatshela ukuthi uNkulunkulu wakhuluma endulo kokhokho ngezindlela eziningi. Kusobala nxa sihlola eTestament Elidala ukuthi iyona nkulumo yakhe ayishoyo. Imifanekiso yonke esinikwa yona eBhayibhelini inomsebenzi wayo kubantu. Lowo mahluko uyagqama encwadini yamaHebheru ngoba kuzo zonke izahluko ulinganiswa phakathi kwalokho okwakukhona enkonzweni endala nalokho esikuphiwa uKristu. Umnikelo uyinto eyayikhona kakhulu ezinhlizweni zalabo bamandilo. 1 umnikelo wokuthula. Umnikelo wokuthula usikhumbuza ukuthi uKristu wabuyisana nathi. uNkulunkulu wabuyisana nathi ngoKristu kezwakala. Sasiyizitha sikude naye kodwa ngokusifela kwakhe wasipha ilungelo lokuhlangana naye. 2 ukudliwa kwawo kufanekisela ubudlelwane esinabo, fellowship kezwakala. uMazi Monroe uma ekhuluma ngefellowship wayethi the fellows in a ship. Fellowship kezwakala. Athi mechaza athi fellows bebonke basemkhumbini o1 bahamba bonke fellowship kezwakala. Ngamagama lo mnikelo ukhuluma ngefellowship asihlangenela lo mnikelo ukhuluma ngefellowship si number 1 sizizwa ngathi zehlukene kubaleke kakhulu lokho kezwakala. Kodwa ke uNkulunkulu simunye kezwakala. Singabesifazana abesilisa uNkulunkulu sine fellowship e1 kezwakala. Amen. Ukudliwana nabo sifanisela ubudlelwana esinabo. Thuku lomnikelo kwakuvunyelwa kuba loyo nikela awuthathe nesinkwa esivutshelweyo esine-East kezwakala. Lesa somnikelo sasingafanele sibe ne-East kodwa kulo ongawudla nesinkwa esinandi esinemvubelo. Siyakhumbuza ukuthi imvubelo ayifunekelanga emnikelweni wokushiswa ngoba loyo mnikelo wawufanekisela ukuphelela kobuntu bukaJesu nobuNkulunkulu bakhe. Thina kukhona isono enyameni. Le ndaba ichazwa kahle abapostoli ubani uPaul noJohane. Ushiwoyo ngumpristi nalomnikelo wokuthula. Umpristi wafafaza igazi e-altari. 2 umnikelo washiswa e-altari. Isifuba sanikwa uAaron namadodana akhe. Isifuba sisikhumbuza ngani ngothando. Lokho ngibonile ukuthi lokho sithola sokuthola from uLeviticus kezwakala. Kodwa kulomnikelo kulapha ku-chapter 3 sezwana. Bese bakhona umnikelo wesono. Asiqaphele la umnikelo wesono suthola ku-chapter 4 verse 1 to 35 no-chapter 6 24 to 30. Asiqaphele umahluko lomnikelo wesono naleyo esisihlolile. 1 kule edluli yayikhona impepho eyenyuka eyaba yiphunge limnandi kuJehova. Asiyiboni impepho kulomnikelo. Zokuthi mawenza lomnikelo kwangekho impepho yayifuna ihambisane nawo. Kule ndlu lesibonile ukuthi ingxenye yashiswa e-altari kodwa kulona kuthiwa washiswa ngaphandle kwekama. Awushiswanga e-altari, washiswa ngaphandle kwekama. Kule eminye uphalwa kakhulu umnikelo kodwa kulona kule eminye uphalwa kakhulu umnikelo kezwakala kodwa kulona wesono uphalwa kakhulu ngegazi. Kuba lo mnikelo wesono wawenziwa bese kuthathwa nge-day of atonement. Usuzobona amasenza ama-feast. Day of atonement kwakugcina orasa for 7 days bezwakala ngonyaka. Kuloko phakathi kwakwenza day of atonement. Kule day of atonement la kuzogubela izono zabantu. Kwathathwa ke izimbuzi ezimbili zibe la bezwakala. Kubekwe izandla, abeke izandla kulezi zoyi2, akhuluma izono zabantu kulabantu kulezimvu, akhulume kuzona kulezi imbuzi, akhuluma qeda thinya. Bese kuyathathwa lenenye kuthiwa ibe iscapegoat lapho uma khona igama lesingisi lethi scapegoat. Bese iyahamba kezwakala iyothatha umuntu ahamba oyilahla le esigangeni. Nobona izangoma ke zithi umuntu uma egula kufuna zimhlanze nesilwane noma inkukhu noma nani zimhlaphe siyathatha iyolahlwa bathi ihamba nani nezifo zakhe. Lona yayihamba nezifo zabantu iyolahlwa le. Bese uthi lene se yayibulawa kezwakala. Bese iyathathwa ingashiswe e-altari lethu bezwakala. Yayishiswa ngaphandle kwekama bezwakala, ngaphandle kwekhepha. Bese kuzothi igazi elibalekile ngoba igazi wayiqala khona lithele in the base ye-altari. Bese hamba futhi lona azongena ngalo aza ufike egcineni bezwakala. Fafaza
kule altari lempepha aphuya ngena ngalo in the mercy seat alifafaze ukutholakala ukuthi kuvaleke izono zami zabantu kuyezwakala lokho kumahluko omkhulu khona Incwadi yamaHebheru chapter 13 engisekhulu verse 1 ithi asiphumele ngaphandle kwegama sithwale ihlazo lakhe ngoba naye wahlatshwa nini ngaphandle kwegama lo mhlatshelo oba ngaphandle kwegama noJesu wabethelwa ngaphandle kwethempeli kuyezwakala on the temple place kuyezwakala umnikelo wesono uyadingeka ngoba badukile bonke kuyezwakala uma umpriest egcotshwa wayenikela ngomnikelo uma isizwe sonke sona siduka ngokungaqondi kwakunikela umnikelo wesono uma induna yona kwakunikela umnikelo wesono uma kona umuntu kazana nje naye wenjani wayenikela ngomnikelo wesono isilwane salomnikelo sasife endaweni yaloyo onesono uba webeka izandla kuyesizwana bazalwane sibokhumbula ukuthi isilwane leso sasifa esikhundleni sesono mawusibona sikhahla kabi wazi ukuthi yimini ngabe ngifana nezokala ngakho kufa yini isono phathwa kwegazi laphathwa kanjani sengichazele ngalo ukuthi noma ngasho la emnikelweni okushiswa nokuthula igazi lafafazwa eceleni le-altar kodwa kulomnikelo wesono kufuneka ukuba igazi lifafazwe ezimpondweni ze-altari lethusi nxa ibandla lonke linesono lafafazwa ezimpondweni ze-altari bezokala bese ayongena nalo kuphi endaweni engcwele alibeke phezulu komkwani wesihlalo somusa sisekhona la emnikelweni wezokala noma ngizogcina ngako lokho lo mnikelo washiswa ngaphandle kwegama wezokala ongasengikhulumile washiswa ngaphandle kwegama ushe uzuphele nomlotha wakhona wezokala kulo mnikelo siyabona ukunakekela kukaNkulunkulu phezulu kwabantu ngoba wayebazi ubuthakathaka babo asihlole izilwane ezazifanele ukunikelwa ngazo akekho umuntu weshiwa ngaphandle lapho wonke umuntu wakuba nakho anikela ngakho uma kona umpriest kwakufuneka iduna elingenacala kunjalo nalapho kona isizwe sonke 2 uma induna yona kwakudingeka ukuba kulethwe impongo ezimbusini uma kona umuntu nje kulethwa imvu abampofu babevunyele ukuthi banikele ngamajuba amabili uma umuntu engenalutho alethe impushana sizalo zana akekho ehlala ngaphandle namanje uma igazi likaJesu libamba wonke umuntu bezwakala akekho salayo kulomnikelo lo we-scapegoat bezwakala ma ufunda incwadi kaJosephus bezwakala ithi uJesu mayebethelwa bezwakala yakhuluma uJesu wabethelwa oba umnikelo and then wanikela ngolisilamu we believe in that sobona sikwenze lokho ngaleli langa okwakwenziwa ngalo iphasika kwezwakala labaJuda ileli langa ke okwakwenziwa okwakuthathwa ke iscapegoat kwezwakala sihambeke sizwakala sasinikelwa no singahlanganisa ngeday of atonement kwezwakala day of atonement kulo nyaka loyo okwathathwa yini kubekwe izandla ngapha kubekwe izandla ngapha bese kuya unjani umpriest ethatha leyo ba scapegoat bese iyahamba kwezwakala and then bese kuzohlanzwa yonke into bathi kulo nyaka this scapegoat yabuya into engazange bekhona yabuya ngithi ayihambe inyamalale bathi uAzalia ihambe kodwa ngalonyaka bathi yabuya ngalonyaka uJesu abethela ngawo ayihambanga yabuya okhomba ukuthi ayisathwala izono zabantu ufile lona ozithwalayo bezwakala iphelile inkonzo yakho ukuthi ihambe uthwala izono uthwale yini imbuzi bezwakala bescapegoat uJesu waba iscapegoat okuyisona kungakho ingahambanga kodwa bazama ukuyithatha bayihambise kodwa yabuya ahlala ikhona okhoma ukuthi izono asathwalwa zithi ukhona lokho kwakumfanekisela uthwalile izono wayenaso siphambaneni okunifaka emaphaketheni akukho evesini uthola encwadini zika historian uJosephus mawuthola uJosephus uzothola lapha ekhuluma ngescapegoat senze njani kufana lento ebengikhuluma ngayo ekaPilato mangiqala ukuthi uPilato wanikela uJesu efuna ukuzenza ngcono kubaJuda ukuthi bamthanda ufuna ukuzenza ngcono bani nakuKesari kodwa mawufunde incwadi ethize ziyasho ukuthi uJosephus ukuthi wahlala only 2 years emva kwaloko bamdemote bamkhipha bamlahla ngaphandle wafa eseyihobo
lokade ngikusho ukuthi ukucindezela iqiniso ucindezela umuntu iyakubamba lento ukuthi uyayibalekela ngakho ungasho ukuthi iseBhayibhelini bezwakala tholakala encwadini yehistorian yabaJuda uJosephus. You can buy those books. Yeah. Okay. Umnikelo wecala wokugcina lo yangithi angithi yeah owesingaki 4 cha ubale kahle bobaleke awusho offering, meat offering, fish offering, sinful offering. Burnt offering, meat offering, Peace offering and sin offering. owesingaki lo manje Verse 4. 4. lesingena ko lesiyabona manje Verse 5. yakangisho khona wesi5 lesingena ko Verse 5. umnikelo wecala kwezwakala lo umnikelo wani wecala masihlola amazwi aphindwa kaningi esahlukene 4 nosahluko 5 kule Leviticus isho ukubuyisana ukwahlulela nokuthethelela. I'm sorry ngifunde endaweni error amavesi angenhla lawo hlukene lo kulomnikelo lo engena kuona kwezwakala umnikelo wecala kwezwakala umnikelo wesihlanu Leviticus chapter 5 verse lika 1 to 6 and chapter 7 verse 1 to 7 ukhona umahluko phakathi kwemnikelo wesono nowecala kwezwakala siyobona lapho one umnikelo wesono uqondene nesono nenkohliso kwezwakala wawunikela ngenxa yokuba thina abantu siyizoni ngokwemvelo wawumsindisa umuntu ecaleni lani lesono umnikelo wecala uqondene nomphumela wesono noma sithi uqondene nezithelo zesono wawunikelwa ukuba kutholakala ithuba kuloyo onayo ukuba athethelele kulelo cala layo womvulela umuntu indlela yokuba ahlanzeke ezonweni zendlela. 1 lo mnikelo wecala usibonisa ukuthi ungenzeka ukuba sibe nobudlelwano noNkulunkulu njalo uma sizivuma izono zethu kuye kwezwakala uma sivuma amacala ethu kwizono basikhumbula ukungenzeka ukuba ikholwa lone umuntu ona lapha lokhu 1 John 2 verse 1 ithi uma wona usivuma isono sakho unamandla okuthethelela yathi uma uvuma kwezwakala kushiwo ikholwa lapho ngoba ongakholwa kangeni lapho ongakholwa kufuna azalwe kabusha athethelelwe umphumela wesono kwezwakala bese bawohlanze uma esona ke endleleni usehlanziwe vele kungakho uma umuntu enjani usindiswa kube kanye uma backslide bese yabhabhadiswa uma backslide akaqalwa lo muntu abhabhadiswe futhi cha uyazibuyisela kuNkulunkulu ezwakala reconciliation yakho kungenzeka futhi ukuba ikholwa elonileyo lithethelele ngoba uKristu ungumeli wethu osezulwini sikhona isisibekelo somusa lapho saphiwa khona ukuhlanzeka ngegazi likaJesu futhi sikhona isihlalo somusa lapho uKristu umpristi wethu omkhulu esithandazela khona nomnikelo oqondene nokholwayo ke sibona abantu ukushiwo kusahluko 5 nosahluko 6 ohluleka ebufakazini bakhe noma ekufakazeni kwakhe Leviticus 5:1 nomthola baseRoma 1:14 1 Corinthians 9:16 and 17 ohlulwa ulwimi lwakhe yezwakala chapter Leviticus 5 verse 4 onganakekeli intando yenkosi Leviticus 5 verse lika 14 nelika 16 ongathembeke kuphathweni kwezinto Leviticus 6 verse 1 to 7 ohlebayo naloyo ofungamanga Leviticus chapter 6 verse lika 5 nxa siqaphela leyo mnikelo emibili wesono necala siyabona ukuthi uKristu akahlushwanga kuphela yilokho esiyikho kodwa wahlushwa nangenxa yalokho esikwenzayo inkosi yomsaka inibusisi ake singeneke kuLeviticus bani Numbers chapter bani Numbers chapter 19 sizothola ke amanzi lo wathwa Ngihlukanisa. bese kuhlanjululwa yonke into eyayiba khona lapho emva kokuba isithelwe ngegazi bese ke nayo iyahlanjululwa nezitshe ehlanjululwe ngalawo manzi okuhlambulula yonke into kezwakala cleanse kezwakala yeah i-cleanse yonke kezwakala abaJuda namhlanje
ngelanga labo makuphela unyaka kwezwakala bathatha abantu abathi basebenza kubajudo uma senze emakhishini zonke izitsha zakhona ziyathathwa zifake emanzini abilayo bese ziyakhishwa kuthiwa ziyahlanjululwa kwezwakala kukhishwa konke bese ke sizokwazi ukusebenza ngokwesibili manifunda ukuthi angithi uakhani mentshontshe izinto kwezwakala izinto ezantshontsho kwakuthiwe zizonikelwa kwezwakala zahlanjulwa ngegazi kwezwakala hlanjulwa ngegazi bese siyasakhenzwa zafaka nasemanzini kwezwakala ngakho ke la sizobona lo mlotho owawusetshenziswa la kwezwakala namanzi ayisetshenziswa ukuthi umuntu uma engcolile ethinte into engcolile athinta isidumbu athintana kwafuna athole impijana yalomlotha bese ethatha nalamanzi bese yahlanganiswa kwezwakala bese yafafazwa ngomhlaba uthinta isidumbu noma wathintana noma wathintwa isilwane esiningi kwezwakala wawuthatha kulomlotha uthathe nani nalamanzi la bese uyahlanganisa bese uyasihlanza kwezwakala manje ke ngithi ke mina thina esiphuma ezayona akothi uma abantu ke wena usuphuma la esikoleni nawo umfundisi usukwazi yonke into kwezwakala bese uthi sizoba nenkonzo yenhlambuluko enkulu wonke umuntu okhoza lebandleni abekhona ngoba ngifuna ukuthi sihambe nani ibanga elide bese nginishiya kahle ngoba yokugcina leso phela ngeke siphinde siyenze ubuso bafundisile kodwa ukuthi ke sokunye basizobona la ukuthi yini ukuhlambuluka yini nani kwezwakala uma ubukela uJesu uhlambulukile kubo konke noma umfelokazi ayisekho ukuthi ungcolile noma ngabe uyemfuleni umfelokazi awuthi ungcolile noma ngabe uyabeletha akusho ukuthi ungcolile ukuhlanzeka ukuKristu uJesu kwezwakala kodwa manje ngifuna besitshele ukuthi ngalelo langa lelo kuzokwenziwa khona lenkonzo uyovula leli verse bese kubatshela ukuthi lethani zonke izinto lezi okuhlanjululwa ngazo ngibasafundiswa omkhulu bese sibekwa la bese uthi right ngifuna ukuthanda namanzi yini eyidingeka yokuhlambuluka sithola lapha ku Numbers ungafunda u19 kwezwakala izinto ezafaka kulo mlotho kwezwakala umlotho wespecial kwezwakala lo mlotho kwakufaka zonke lezi zinto ngimfundele nginganifundela ngithi kwakufakwa kwakuthatha isithole sishiswe ngaphandle kwekamu kwezwakala nenyama nomswane negosi mawufunda kubani 5 ngiqale uJehova wakhuluma kuMose nakuAaron wathi lokho kuyisimiso somthetho uJehova ayalile ngaso ukuthi yisho kubantwana baIsrayeli ukuba balethe kuwe isithole esibomvu esingenasice esingenansolo okungazange ukubeke ijoka phezukwaso nisinikele uEliyazari umprisi yena asikhiphele ngaphandle kwekamu sihlatshe phambi kwakho Eliyazari umprisi uyakuthabatha igazi laso ngomunwe wakhe afafaze kasikhombisa phambi kwethende lokuhlangana ngegazi laso isithole sishiswe phambi kwakhe isikhumba saso nenyama yaso negazi laso kanye nomswane waso kushiswe konke ngaphandle kwekamu umprisi uyakuthabatha isedari bezwakala nehiso nendwangu ebovu akuphose phakathi lesikhathi sishiswa la kokushayo kwisithole kwezwakala umprisi uyakuhlanza izingubo zakhe ageze umzimba wakhe ngamanzi andukuba angene ekamu yakhumbula kune base ayibakhona la wegeza lapha aqeda athi nya before azongena ekamu wehlambulula no I'm sorry wayihlambulula ngaphandle na before azongena ekamu amanzi wayihlambulula ngaphandle before azongena ekamu before mase uzongena lapha nayo bese yahlambulula khona umprisi abe ngolile kuze kuhlwe kusho ukuthi uma kade enza lenkonzo yokushisa isithole lesi esibovu wahlala ngaphandle kwekamu kwezwakala hlale ngaphandle kwekamu kuze kushone ilanga osishisayo uyakuhlanza izingubo zakhe nalobe kade eshisa yonke lonkonzo azihlanze ngamanzi ageze umzimba wakhe ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe ugeza ngamanzi ngaphandle abe ongcolile umuntu ohlambulukileyo uyakubutha umlotha wesithole awubeke ngaphandle kwekamu endaweni ehlambulukileyo ugcinele inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli kube ngamanzi okuphothula kungumnikelo wesono obutha umlotho wesithole uyakuhlanza izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhlwe uyakuba isimiso esiphakathi kubantwana bakwaIsrayeli
nakubafokazi nogogobele phakathi kwabo. Othinta isidumbu one asiqaqande lo othinta isidumbu somuntu kuya kuba ngongcolile izinsuku eziyisikhombisa. Thinta nje isidumbu nokade ekhona okade ekhona emncwabeni okade ephethe inkonzo yonke omncwabo unjani ungcolile ngezwakala akaqualify ukuhlambulula abantu kuze phela izinsuku ezingaki ezisikhombisa. Uyakuze uphothula ngawo ngosuku lwesithathu ngalomlotha namanzi ngezwakala ngosuku lwesingaki lwesithathu nangosuku lwesikhombisa. Ilathina ke usuku lwesithathu ngosuku lwesikhombisa on the third day on the seventh day. Thina ke ngezwakala thina kuthi ngosuku lesingaki lwesithathu nangosuku lesingaki lwesi-7 thina ke zayone sabe sesiplaza sathi le 3 days bese sithatha na le 7 days sahlanga sathi i-10 days. Kanti uma uyifunda uzoyifunda la lithi ongahlambululanga ngosuku lwesithathu wahlambulula ngosuku lwesikhombisa uyoba ngongcolile vele usuthi akenzanga next. Kufanele umuntu ongakhipha okweshumi wathi uzokhipha umnikelo uyefana nokuthi awunjani awukhiphanga ngizwakala. Ngisho lithi ke mathina sahlanganisa konke sithini i3 days ne7 days asesiplus ithi asizokwenza i10 days. Kanti mbamba kunjalo ngezwakala mbamba kuyona i10 days i3 days iqala mayiphela bese kuba yini i7 days ngezwakala. Bathi la mawufunda yonke lencwadi thola lithi oyothola ukuthi akahlambulanga ngosuku kabani luka3 washo ngase uyohlala engongcolileyo. Mayile le yethu eka 10 days yabonga ukuthi iyashaya. Kodwa siyabonga ukuthi ke basinikeze iqiniso ingakho singeke sibalala noma yayilahlekile inhlansi emlotheni ngezwakala. Okay. Bese sizo ufuna ngisho late, but if he does not purify himself on the 3rd and the 7th day, he will not be clean. Yeah, okay. Bese siza ke emanzini ngezwakala. Naku umthetho uma umuntu efele ethendeni. Sizofunda ke zonke lezi zinto kuzala angiziyeke manje ngezwakala. Sezanele nomlotha nani ngezwakala. Okubalekile la esizokuthola nizosifundela ngezwakala. Ngalo kokuchitha isikhathi ngezwakala isobala lento ngizokwazi ukusifundela ngezwakala ngoba sengishiye. Engifuna ukuveza ke la ukuthi ke uma uzosiza abantu sengishelo ukuthi uyababiza ngithi sizona enzele inhlambuluko enkulu ngithi bayeza ke ngithi bese beletha abahlale wonke ke nebandla libe khona bese lethana izinto zokuhlambulula baziletheke kwezwakala baletha umlotha bawukhipha estofini bawubekela baletha amanzi bathatha empopini bawulethe la baletha umthanyelo ubuthanyela ekhaya bawubekela kwezwakala baletha izitsha lezi bezikhona ngithi bazibeke kuphi bazibekela bese uthi right sesoyiqala ke engifuna nikwazi kiloko. Number 1 iBhayibheli lithi umlotha lithi yonke into yayila ekhaya ingcolile ngizwakala nami ekade ngicwaba nginjani ngingongcolile ngakho yimi ofuna ngihlambuluke eqala ngizwakala nalomuzi uhlambuluke nani bofuna bengaphandle kwaleni kuze kwenziwe lenkonzo ngizwakala kodwa benikhona la ekhaya nihlala la ekhaya nenza konke la ekhaya. Okunye kokhunywa ngako la lithi kwakumlotha wani wesithole esibovu lona wenu nothathe kuphi bathi la estofini ngakho lo sesitofini ungcolile nawo ngoba kufela umuntu la kwezwakala angikwazi ukuhlangula ngento engcolile. Okwesibili niwathathe phi lamanzi wathathe empompini la lempompi la ekhaya ngoba kufa umuntu la ingcolile nalamanzi angikwazi ukuhlanjululwa ngawo kwezwakala. Lo mthanyelo wona uthathwa phi nawo labo ukuthanyelwa ngawo nawo njani ungcolile kwezwakala. Bese ethi lapha iBhayibheli lalithi kwenze njani kwathatha umlotho lesithole esibovu uwahlanganiswa nalezi zinto ubekela amanzi wafuneka amanzi aphophozayo kwezwakala spring water noma amanzi ahambayo abekwe la uzothathwa kancane la kulomlotha bese kuthathwa kulamanzi bese yafaka bese kuzofafazwa abantu kwezwakala. Lawa umlotha bawuthathela wona esithole lesi kubokhunywa ngawo la siyabatshe ukuthi yabona lo mlotha siyawukhansela wona wesithola ngithi that amanzi siyawakhansela wona amanzi spring water noma running water sinjani siyawakhansela nawo abasebenzi. Umshayelo bosebenza lapha bofuneka ihisop ekade ingaphandle ecishe ifana nomthanyelo nayo abantu abalusoka ngayo kwezwakala bathelwe ngayo. Okwesibili kwamina ekade ngikhona ngongcolile angifanele ukuba khona
nesitsha lesi asifanele uba khona. Ngakho ke konke lokho ekade sikwenza akukho eBhayibhelini. Uyezwakala? Nalokho oseBhayibhelini kwakukhomba uJesu ohlambulula kuwo konke. Bese uthi bonke abafuna ukuhlanjululwa, bese ungakafiki lapho. Bese ake sibone ukuthi ithanda sihlanjululwa kanjani. Bese bafundela incwadi first incwadi yabaseFesu. Asivuleni. Incwadi yabaseFesu chapter 5 from verse 22. Kodwa sofunda u23 abaseFesu. Yakhuluma incwadi yabaseFesu ekhuluma ngabesifazana. Ukuthi bahlonipha amadoda abo ngezwakala. From 22 ngezwakala. Kodwa ngithanda laphana verse 26. 25 madoda thandana umke njengokuba nalokho uKristu lithandele ibandla wazinikela ngenxa yabo. Verse 26, 5:26. Ukuba alingcweliswe, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Ngani? Ngakho ke uma umukela uJesu uyahlanzwa uyahlambulula akugeze ngani? Ngezwi. Ngezwakala ngani? Ngezwi. Okunye sikubonayo futhi siye kuJohn 17 umthandazo kaJesu, John 17:17. John 17:17. Umkhuleko kaJesu lapho kezwakala. Uthi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho lini liyiqiniso. Bangcwelise ngezwi ngani? Ngeqiniso ba izwi lakho linjani? Liyiqiniso. Ngama amagama ubuyamgeza kwezwakala, uyamhlambulula, izwi liyahlambulula, liyamgeza umuntu kwezwakala. Sizalwa zalwa. uJesu mekhuluma lesikhathi kwenzomhlatshelo kwesihlalo ebageza, edlona bageze konke, selivale iminyango. Ethi uyabageza uthi no. Mina sikho isikhathi ukuthi nginigeze ngoba ogeziwe omukele mina ugeze wonke umzimba akadingi ukugezwa kwezwakala. Kodwa ke nina nonke nihlanziwe mofunda lapha negeziwe ngezwe engilikhulume kubani kini. Bese ukhuluma nalabantu right abafuna ke bahlambulule ngalento engelona iqiniso ebesiyenza abeze ngapha. Okay. Kodwa ke bahlambulula mhlakwasa ngento enjani futhi engelona iqiniso engekho eBhayibhelini. Bese uthi laba abafuna ukuhlambuluka forever kwezwakala ngezwe abamukela uJesu inkosi nomsindisi. Usho uyakuhlanza akuhlanzele izono zakho owazenza kudala nalezo kuzona nakho awusophinda uhlanza ba izwi liyakuhlanza kwezwakala. Bese kwenzani? Bese ke labo mabefuna ubeze uthi ngiyagcina ukunenzela nina senozenzela nina kwezwakala uma siningeke kodwa ikhangeke siphinde siyenze lokho kwezwakala ngoba angifuni ukunikhohlisa ngoba bazontshela iqiniso abantu ngingafiki inkulunkulu bazontshela iqiniso abantu libona ukuthi benginikhohlisa kwezwakala kodwa ngeke siphinde siyenze right. Okwesibili ke nina enifuna lokho yamukelana uJesu bese yabakhulekisa bamukela uJesu inkosi nomsindisi bese bayaqeda ukuthi ivesi lenu ke lonisiza makwenzile wawele esonweni. Wofunda 1 John chapter 2 think about 1 John chapter 2 lithi othi unesono sifundila ngithi I think it's 2 no it's 1 John 1 8 and 9 yeah 8 and 9 ila usho khona ukuthi masivume ukuthembekile ukusihlanza kuzo zonke izinto. Ngakho makwenzile wawele esonweni phenduka Nkosi ngiyazisola esonweni engisenzile ngicela ungihlambulule uhlanze nonembeza wami. Leso isigezo sabazalwane hayi umuntu ongakholwa ufuna amukela uJesu oqala uthi nasenihlambululileke kwezwakala akekho umubi kini uqedileke kuba sizile kwezwakala. Inkosi umsimbusise.